And today, ladies and gentlemen, is Rachel Angelica Omana Kakapu Gutenbale, Miss AGT and Ma'imoa Catering. And her topic today for contestant number 2 will be mental health. Let's welcome to the podium Miss AGT and Ma'imoa Catering. Test. Whakatapu ke o toa mafi, tapu ki he taini whakalanglangi, pia moe kau whakamau. Kau hufanga at lewa I he lot leleina tau kamata aki. Mental health, pe koe mo ui lelei whaatamai. O mahina me ngai whe kumilahi I mamani, ai fuwhi mao ke tokanga e kina ai mo ui lelei whaatamai. O tawa ngona e tupulaki ai whika o e tauna ki tā, ta e mau ngā we, paupolema whakasosiale, mo e whai tōko na tā pū, pe ko toko lahi tā hā, ko si I whānau tōk tupu. I e tā uni I e lau a Dr. Puloka, whawhawhua ko peset e whānoa o e ngahi keis fo o ko tō pē he mahina, o whelawe I mo e whai tōko na tā pū. Whakatatau ki e lipot whakatau e pot ngā ue mo ui, wanoa tāhiwa, wanoa. Nai iai ai tupulahi, I ni I nei whahu ke wā o e whare mahaki I uha tori. Koe whehu I. Koe haa ai uhinga o to whangai ho tau kakai I ngahi whengata a koe ni. O kui ai ai ngahi whektoa o malawa ki ni wesia e tunga mo ui lelei whakatamai. Ulua ki, mo ui lelei whakasino, ua mo ui whakasosiale, tolu atakai. Whakasino o tau tānoa ki he kai mo ui lelei, Maak tuk whaholo, ta umatua, inu kawa mālohi, whai toko na tapu mo I whtapaka. Koe whasosiale o tau whoki ai ki api. Whewhe anga e nofo ai whamiri. Whewhe nofo ai kolo. O tau whiewhia mo tau ataina ke wahewahe e tau mamahi, pe whengata ia. Whewhe e tau whanau. O nau malu mo whiewhia I api. Whewhe alo ki ako. Whewhe lo tu. O mea ki tau tolki a takai mo ui lelei. A ta nima san wali wanoa woa, hei kaipeto ngā loia, he mo ui ai tonga kotoa, ai pā ai mo ngā whi hunga tonga hunga hapai. Manatu ki he vaivahe ai whae, he ne wheenga ke whahawhi hono o whewhine tau walu, mo e whoha tau wha mi he peau. Pehe he whae, holo tonga e whapo uri, nāne fua no whoha mo nau lele, pa mo ui tokoni ka I kai peha taha e tu umai. Lolo tonga e nau whenga, na e lea galewa o whewhine. E whae, ko moko sia. Tau e ne ua me ai o te ekbeke matoa me he whakaukawa ai ki tainea, ai aha whalolo mani. Kana e hoko whoki au, I he wanoa taha walu mo wanoa wataha. Lolo toa I whisi, e whenga ako. Na e mahalolo e hau tonga ane, pia mo e tangata eki. Pana eke ke ulawa, ki ona putu koe uhia, hena eke I lele ai ako, pana eke tāpuni kau a whanua I he COVID-19. Ko haia e toi lawa o ako. Ko haia e toi whiekai. Ko haia e toi lawa o whakaukau lelei. O sene tau e tol me iai o kei wheinga pe ke mātuaki ai whengata ako ia. O mau inga lewa ke tau tauhi ho tau atakai, ke mau haata mai mo ui lelei. O tau poupou ke whakahoko ngāue a Dr. Puloka, mo pot ngāue mo ui, mo whakaamu ke whakotuu hangahi Rehabilitation Centre I Tongani. Pehe ke ngāwe lelei o whakahoko e ngahi pot ngāwe, I kai whakapule a ngā mo e whakaamu e toi lahi angi hangahi polosek whakatau kei, ai tau tupu ke ue sia kovi o e whai toko na tapu. Ko whamalo lahi ke ngāwe oski a velenga ai ngahi siasi, ako anga
Ki ona whakawhainga maali e ngai service counselling mo tokoni ki kakai. O ko haa mahi noai ai mau inga o e uma umataha, pa whengau aki a wāofi ai ngai kupu whelawe I, ke wha ai mo uilelei ai sino, malu I atakai ke lelei mo fia e nofu family, society, pehe foki ke mo uilelei ai atamai. Ko e klotu ia, e tokon mai o tua mafi ke tau langa hatonga, te tau pole ai. Ko hok tonga, ko kulau ka anga. Levele vai vrau haka o tatawat, malo au kita. AGT and Martin Catering on the topic of mental health. Passing over now to our judges. Miss AGT and Mai Moa Catering, ko e haha o ngai whakotu whakakaukau ki a ngai project e lava e pureanga tokoni ati I he te whaki kone mental health here in Tonga. Malo au pito e mao veo I Mrs. Catalina. Ko e whakaukau ko e ngahi project I ke whotu he pureanga. E ke ngata pe I Tongani, I he whanua ki tua, as well ko vavao haapai e ua, niua, ongo niua. Ko project I whemau ke whaai ha rehabilitation center ke whotu I whangi motu taktaha. I kai ke ngata ai o whemau whoki ke whaatua hangai pokalama I he ngai motu taktaha, pa pehe whoki, I he ako, I he ngā ue, pia moe siasi. Ke whaai ai to utupu, mo e kakai kotoa pē, ta o lahe ta o sii, ke nau lava, o huhua e nau mamahi, mo vahe o nau loto, he mahu inga, he koe mental health is very important. Because, just like my sister Talanoa Fifita have said in her presentation, mental health is crucial to foster resilience. So that's why o whia mao ai ke whakalele ngai programa koe ni, koe abe malo. If we don't have any further questions from our judging panel, ladies and gentlemen, put your hands together for Rachel, Angelica or Manakakapu Gutenbell, Miss AGT and Maimoa Catering, sharing on the topic of mental health this afternoon.